Unsa bay gibuhat ninyo? Nagbataas ay ramo sa garbo, nagsige lang mo gaway bago pa gani mong minyo. Natural rano nangaway, basta dili magsinok magay. Mo abot yun ang problema, basta sa minyo mo enter ka. Kung badlongon imong asawa, pasagdi lang na siya. Kung badlongon imong bana, sige agwanta ha. Kung saputon imong bana, pag-away mong duha, inig humanin nyo away. Paghilo mong duha, kumbati, kumbati, kumbati ang resulta. Kumbati, kumbati, kumbati ang resulta. Daghan na ang nag-away, bana ug asawa, pero dili ra magdugay, magpuli ra silang duha. Kay nindot jud ang mag-away, labi nagtungang gabi.